Emang nu Kang Eceng teh sagede kitu keneh wae teu gedean. Ih, puguh nu Kang Eceng teh sagede kieu wae. Gedekeun ngagedean. Sita teh mah corok amat. Emang jorok banget. Ih, sugan we lamun di servis mah ngagedean nu Kang Eceng teh. Ai si teh kunaon sih ngaretakan kos kitu ih. Ih, inget nu Kang Eceng. Emang nu Kang Eceng sagede kitu keneh. Ih, sugan we atuh lamun di servis mah ngagedean. Tedekeun gede-gede nu Kang Eceng teh sagede kieu wes teh. Servis apa sih teh? Servis AC? Apa servis kulkas? Pan si Mbak teh meureunana geus jebrog, geus ngarti meureun pan geus dewasa. Ih, Oh, itu. Kalau itu mah ngombe jamu. Ngombe jamu biar hubungannya harmonis dirancang. ngombe. Nanya jamu dipake obe. Ngombe maksudnya minum jamu. Oh, minum jamu toh. Ya, biar hubungannya memuaskan diranjang. Jadi ki kepiye kurit kamu goneng ndi aku jual iki kepiye ora kok kaya meneh terus. Pusing aku nek ngene carane kaya ngene iki. Ngomong apa tuh mbok? Pak, jane awak dhewe harus sugih kapan to? Kapan jenengan lapak? Jenengan kelihatan terus kan capek. Ya sabar lah inyong usaha awan bengi lah kali rene. Endas dari sikil dari endas. Wong kudu sabar, mbok. Ya sabar sampai tekan ngendi to, Pak? Kapan ada di wong sugih? Ngerti ora, Pak? Anakmu kuwi aku goreng iwak siji diporo telu lho, Pak. Ge, iwak siji, wis mending dibumbune kanggo uyah tok. Wis cukup bisa ngomongan sekabehane. Lah pokoknya Kalau ngomong kesampean kok. Ego, anak-anak. Wis nyebar ku ngapain wis? kok apa kurang kepiye to, Pak? Hah? Jane aku kurang kepiye to? Terserah. Dagang semuter-muter. Kenapa? Udah. Sosis 6.000-an menang barang hasilnya. Gimana ayah tukang sosis? Ah, eta ayah tukang sosis. Beli ah. Bang, ini apaan, Bang? Ada nemen kayaknya nggawa ini sing Singapura. Iya, ana sing 5.000, ana sing 12.000, ini 10.000. Mas, beli dah. Dia barahaan. 2.000-an, ana sing 5.000, ana sing 10.000. Wengu. Orang teh meser sosis lain tahu. Sama sing ngomong tahu. Nyong tak ngomongnya sosis 2.000. Orang ngomong tahu. Sosis lain tahu. Orang mah tuh meser jagung. Maksudnya jago nangkana, jagong. Mas mah. Orang mah tuh meser jagung, Mas. Duduk. Oh. Mas, ulah liwanya. Yo. Sabar yo. Woi, Mas. Mas di sini ya? Sangka, Mas. Alhamdulillah. Kita sudah sukses ya. Aduh, Sampean bisa seperti ini, Mas. Alhamdulillah. Dari kapan ini? Jangan sampean no.
Dari kapan jualan di sini, Mas? Ya, oleh semingguan lah. Mas, sukses, Mas. Wah, sampai nang kene. Wah, selamat deh. Usia nang kene. Nenek, apa tuh? Lah, ning kene nyong sukses ning kene. Mangane usaha sing bener, jujur, sabar. Sok, lamun mangan sosis ki ya. Badannya sehat. Oh iya, ora cungkring tentu. kayak kue. Jadi gimana nih? Suruh pilih. Sok milih nang kono. Yang ini aja deh. Iya dikene uang. Pesanane Uang maksudnya apa tuh? Uang ya apa? Uang Gimana? gue kayak uang kabeh arane uang. Iya sih mas, kenal sare di dia, iya. Mas, udang mas. Udang. Mas. Udang. Ngapa? Udang. Ganggu banyak lagi turu kan. Ngapa? Ulah sare di dia yang udang. Ada ganggunya lagi turu lagi kesal, ngerti ora? Kesel. Maksudnya kesel mas. Nyong lagi turu kesal, ngerti ora? Kesel ke aing maksudnya. Kesal. Kesel wae sama kesel ke aing lain ngajakan ribut ke aing. Hah? Maksudnya kon apa? Nyong lagi turu enak-enak lagi mimpi indah. Kan kok aing Kon nang-nang ge. Ulah sare di dinya. Nyong lagi kesel, ngerti ora? Kesel wae, kesel ke aing ngajakan ribut. Kenapa kayak gue? Ngajak gelut. Ayo. Nah, naunan ieu. Aduh, ya Allah. Ieu teh geus kalolot. Rok, ente deui kunaon atuh rok aya naon ieu? Lain ceng kesel ke aing mah geus bener ngahudangkeun ulah. Nyong lagi turu enak-enak lagi mimpi indah nang kene. Sabar. Di tangenang. Sabar. Ngerti orangnya lagi kesel kieu. Sabar dulu. Rok, tenanglah rok. Urang teh nya ieu nya masalahna naon ieu? Ari kesel teh kesel ka saha, Mas? Kesel teh kesel naon? Nyong balik usaha. Ya, Terus turun nang kene nyong lagi kesel. Lagi ngimpi di tangenang. Primer. kesel aing teu ngarti kesel teh artina naon? Jadi pan urang mah teu ngarti ieu orang Sunda. Artina, Mas. Karena bahasa Sundana naon, Mas? Supaya ieu jadi beres sih masalah ieu. Nyong balik usaha. Turun nang kene nyong kesel. Maksudnya kesel teh nya bahasa Jawa na. Ieu kan urang mah orang Sunda nya si bodok teu ngarti. Ya, Artina naon? pegel ngerti ora? Oh. Capek beneran. Capek. Ternyata rok capek maksudna teh. Lah, jadi teh artina. Aing geus kieu mah aing ngarti. Jadi capek rok. Malum lah meureun balik dagang ngaranna ge nya.